Mentakis lang keno ya ke parti BPP manong, baka parti BPP ke parti kapakrong. Bengkong kepenat ke parti blue. Mentak kepenat ke jantak mo. Uwe orang ba po sarawang lalu penat ke sentek sok ngin dunit be. Maka dia kadmon ko upai pa ban senyang sa parti. Nama balik. Balik ang kakuha ng batay ya kata. Mentala dan unong rap, unong desa, ubadok, ubakerdok, unong bela, ubakuha ban ay sipaw arpaw, sispa arspa sa parti. Hato ukmi iyay na kaparti. Hato unong rap lalu unong bela ubang, siya kani sispa kabahadon. Lingba kajingo barit kajonga ngalaban atang sispa na magari kajingkot por kajonga. Hato tao unong rap unong, namal bagay ay sispa, to ay kam kontrak no yang ha. Hari kini kibriyo kini kinong kersan kajungi kisinyang namar bagi kuak pandon bentalan. Agak kajungi ada di kajungi. Margi iya kajung tresi tom jong kinoyalam. Don lele kibriyo kibawang awak kini kepisah bayar pun menteri Fortuner ba arden. Kum taru dang o. Baik babayin. Kapaling mo kalong ladangi. Kaparti BBP lalo upay pa usinyang sipaw arpaw. Kini kibapersya yung ikam tame ka NPP baka sarkar kaong. Baka parti BBP ka krong na upay pa. Kaong baka krong na upay pa. Repay tabit, ngakuha kayo mapintip. Manta kimaduniyat sa kaparti NPP day mano. Gidan kisiman plan kimaduniyat laksan paulak, lay pusan lang. Dan kimaduniyat nagi kror. Yung kaparti NPP, hari sudan baong niya iya kata. Hari laradon ba ay sipaw arpaw pat fikhonya. Fithot. Gidan kibay, si kror arkror. Nantang kalipi, laradon na penjong pi kebejuk kuai do, kilawan. Laradon na pi balik kuai do, bat pi ayo jeng bambu barem. Hatu pi kemi lenti banong, nganan sulit kuai kai manum kuat do ha. Teka mamot begini gibre gibaay lay kusan san tolak. Hatu kilas na banong mangisuay subahaya pi na ay nakabenta jomin. Mentang laradon gini kisiman plan. Tiba kuat man penhe ya kajaka kajongki. Hatu kasokar kala banong em. Langala dunit jaka san tolak. Laradon dunit jaka lay kusan lak. Kata kalau tak bantep, ya ke bantep dengan umang. Mentala nadong kanong nakajintay, nadong ki kontraktor, ki badunit, san paulak, andrew paulak, nadong kanong nakajintay, kabantep, kabampiang, at kasokar, kanong yay, kakarpalapian, ni kapisa, nagini kontraktor, kanya kamdayso, kanilation, kanya klade ka investment. Kaya hapan keligay, manta kasorkar, hapan train, nakabantag jonglo. Kasorkar kan train kam tau fight ba lani kasorkar hapan train kam tagi di company ba kini kontraktor bahaya naman balay labay pisaya ka da kini company bahaya ringi ka parti BPP ngam tong kam train kam tagi kontraktor ngam tong kam train nam company bahaya naman yan ni lasen yang no fight ba kamot baka parti BPP ru kan train kam tau fight ba kata ka di ka GE ka jogi fight ba ba mentala jan kan ka MP election ka banwan. Kan mau mensua kajing ben kajing kho jeng ka persa ni Dr. Ricky Balong baoy Dr. Ricky inile ayu sa po parliament unile ayu marway unsulik tasod lani unsulik tama mentapat anda ilaklat kisdang banjaro ni Dr. Ricky bangimlap yu breo kumu Dr. Ricky ubabha ukan jay ubajay ubastad ubasyempang. Dan lagi lagi parti ki bohong, balagi jet kertong hapan jet do kertong ubalong ni seriem bat u Dr. Ricky. Hakata ka jingero ka jongki ki ong pat sakum ni. U Dr. Ricky tu bahapalat, kada u Dr. Bat skam te umbha ku babahaw Dr. Pat nginom na hinu panong, bay Dr. Bat skam ni babahani ko bahatam. Ubasta ni kebastatam. Nginom ko apan kami kata. Mentari Dr. Ricky, beritor Dr. Bas kami don la kajong kajinglang. Lagi wat kaleng pertai ru penom la kajinglang ko padon mai. Lagi ya per maknai Dr. Bas kami ya per nai Dr. Ricky. Ngapen dikenai pi bakim ya per na kanong rem ka baki kidot. Ngapan jet halwar kanong rem. Boleh ngong kuntar. NPP haka sarong haka krong. Kung budon sangot kita apply tiket pagkamunta ka MP election. Henry Kimpala Banray. Nalor bla apply sangut pivot kim don semua ka NPP yang kita qualified candidates penepun niya ka election MP. Kim don semua po ka parti ka dongki. Ada bihapan kali balay kaliwat na sabar. Kaliwat na sabar na barkimot bet upay pa unjet yung ubre ubadon niya kaju kajinglong kumbadon Dr.